Ngibingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibikelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje u-like ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kwezimnyama i-Orlando Pirates kibhakabhaka kuvela indaba-ke zokuthi ingase-ke ibolekise ngomdlali-ke wayo oyi-right winger laphana-ke uKamohelo Sebelebele. Orlando Pirates-ke lo mdlali-ke yamsayina from laphana-ke i-TS Galaxy. uKamohelo Sebelebele i-situation yakhe ngathi-ke ithi ayifane neyomdlali osanda kukhululwa i-Orlando Pirates, naye-ke futhi eyamsayina ngesikhathi esifanayo laphana-ke uSinoxolo Gwayiba owabuyela kwi-Chippa United. Kubikwa ukuthi i-Orlando Pirates ingase-ke ibolekise ngaye-ke laphana-ke uSebelebele makuvalwa-ke yona-ke le season-ke. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.